Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi April ni som paruk ania thlir tu le ngai thatu te chubai kan buk thau a chau remna kongjunga in biak na tan malak chun zombek zel hani lain US chuan aircraft carrier strike group pathungot mai Middle East sa atirlu dona Indolawng hlom tak guided missile destroyer somngot mai dalu turin romhan na asiamek boka nisom palichunga tana ceasefire an puan atop don naya hetiang malak nom hian inzom na neingeya angai bok ane President Trump le administration hian fiana anma chondona midterm election lowam turawangin Democrat lamin indona ansai selna salhea Donald Trump administration laka until tum panni anti-hloting towa apathumna tana an main target tur achiang tabuka US Defense Secretary Pete Hegseth paithak na tan impeachment article pangalai mai ansiamani ti anpuang tabok kanhriat telatana poimo tak mai chu US President Donald Trump hian midterm election lowam turnen indona kalmek lain Democratic Party telakatangin pressure na tak adong mek ani heti role hian Israel Defense Forces Chief of Staff chuan Iran le Lebanon laka indona kalpuidan tur Roman nathar plan chu apomani ti apong vemek bok ani amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole Iran in dona hakalmek lai hian US President Donald Trump chet dan le athilti dana hian tamtak ten adoyani tin soisel na hanai fautrina heiwang hian US politics toite hanthirlok taila Donald Trump hian ramchung politics sa pressure na tak amachon meka Iran in dona amalak dan hi mipuiten anthlop lawani chuan US House le Senate majority anni na chu anchan theimai ni lawin Senator le House of Representative tam tak achan theidona achan chu President Trump tina hanti thinangin US midterm election hi kumin November ni thuma nei ani dona hei hian President din mun chu thak danglam thin lo masala US House si tom jongjong zali somthum le pangate contest ani dona ti chuan dan panga yangin Senate seat po mun thuma thena mun khat chu contest ani dona atlang puin seat somthum pathum atanga somthum panga vel contest ani thin hani ti chuan he midterm election hian nasatakin US administration hi hati danglam theidona House le Senate Republican Party ten majority ni na hanchan mek chu apan hi hian anchan veve theya midterm election om turawang hian Democrat Party ten natakin hanbeya amalok khan Democrat te hian Homeland Security Secretary Christine Noem chu impeach tura hanor sheple nasataka hansoi chiat nuwa US President Trump chuan Christine Noem hi dutaka halo than chua tole na thataka thoknia ariat ni masala Homeland Security Secretary ani na tangin halo banto ani tichuan hemin huwa hian Democrat ten an next target chu pambondi ania US Attorney General atana dutaka alo than chua to ania masemi puitam tak ten an soiselna le Democrat ten nataka annor nakara President Trump chuan pambondi hi Attorney General hani na tangin halo banto bok ani tichuan Democrat te hian an target pathum na tur chu achiang ta viawina hriata Iran in dona kalmeka mi poimo ber tila kan soisol tamlo mai thaya US Defense Secretary Pete Hegseth chu ban an phut leta hani Fox News chuan heng thil thleng jongjong ta hi midterm election lowam turatana Democrat ten Republican Party le Donald Trump administration laka politics thila in beina tana anmon rotang kai tak ni na hriatani hanti politics thila hetianga ramchunga pressure na tak tak amachona wang hian Trump hian athil tum lian tak tak ta chu len chok ngal mai lowin America mi puitam tak te thlop na amu thaina turin a hel kuala azuji san fo thrinani hanti tichoni jan khan ajiasin report tanpek dan chuan US House Democrat ta chuan voin hian US Defense Secretary Pete Hegseth chu paithla kani thaina turin impeachment article paruklai mai chu unintroduce heng point trang jinga hian athunai na mangsuala puna te indona dan bo chiat na war crime in ham noya puna tele thildiklo lian tham tina danga in rola puin impeachment article parukhi ansiamani hanti American media hajas ngai po hian ansoidan chuan vote line US Congress buk ni masala Pete Hegseth bang tura hanti na impeachment hi atlang thailo hrimhrima US House member mun thuma thena mun ni ten
impeachment hi an thlo pangaya democrat te tan hian impeachment trial kaltlang pui hi thil thailo tluk ania ma se hei hian thil pakhat sign lang chiang tak aron hnuchia midterm election boruakin US atom velmek lain US defense secretary Pete Hegseth hi democrat thoten politics thila in beina tana President Donald Trump cabinet jinga apathumna tan antop target thar ani donani ti ati chiang tawiawani tin ajias hian an report ani Nizan Vekhan Pentagon Press Secretary Kingsley Wilson chuan ajias nena haril danin hei hi democrat te thilti dangle ania thu belchian dolo le thu thangleng vel dang manga in beina thar an cho chuana ania Department of War hian Iran rama President thiltum jongjong te len chuak turin thutluk na asiama in dona thiltum tamjok chu ahlen chuak to ne hati politics sa beina le dodal na tam tak tok masela Hegseth chuan President thutluk na bozui turle America humhim turin thutluk na asiam chunjom zeldona project poimo tak chakna manga remna le muanna thlentir turin athai to pachwa chunjom zeldona ne hati ajiasin han report chunjom dan chuan Irana President thiltum te ti lo chamvekle midterm electiona Republican din mun ti chiat hi Democrat te hian an thiltum ber nina hriatani antibok hetianga US politics boruak sosang takara hian The Guardian chuan US chuan Iranin in remna apom thaina tana norna turin Middle East sa sipai sangtam tak atir beldonani ti an reporta The Washington Post chuan nataka Iran karnatan US sipai sangtam tak te hi tirchua anitoni tin an report ve thungbok The Guardian chuan aircraft carrier USS George H.W. Bush Indolawng hlom takle Indolawng tam tak phurtu le Indolawng chirang dang tam tak tele American sipai sangruk chongvel jat tachu tirlu bel turin ruam manna anai meka heiba ka hian tun thatop lampanga hian sipai dang sangli jan hi vel chu Middle East sa thonlu turin US chuan ruam manna anai to boka he thil thleng hi kar ni chung nisom pali chunga tana in ka hai puan to phun tur April nisom ni panhi nen hian in kung kaina nget tak anai ni na hriata alan dana tang hi chuan US sipai te nazok le lian zoka anchen na turatan in ka hai April nisom ni panhia atop velia chachunjom hal thai turin Middle East hian US hian ama ground troops aloda belto tele tuntruma dalu beltura aruam hanjongjong te hi chachuak ngal thai tura in paisa kaltur ania Iran nena in ka hai ceasefire agreement topna nen hian in kung kaina hei hian anei nge yani hanti The Washington Post chuan The Pentagon chuan Iran laka beipui thak belemo Iran ramchung ground na offensive operation kalpuidan turemo ngai tuin thutluk na siam antume kani ti ansoya he beipui thak na lian takata na US in bot saina hi Iran nuclear material te Iran ramchung atanga lak chuana tur mission lian tak ani thaya heiba ka hian Strait of Hormuz pumpui control tura US sipai te chet na tur le beipui thak na tur lian tak po huam tel turangai ania heiba ka hian US roman nathara hian Iran outpost tenau deu omna Iran oil munpui oil export terminal Lianberg Kirk Island latura in buat seina po atelani ti ashriat boka indona tana US in buat seimek na hian ngai ati thalawa US rotna Iran hian nuclear ral thuam siam chuana uranium thletfim na te atop san turania US in chutiang lam hoya development jongjong chu akal pui turani tia an rotna chu Iran hian an pom dulawa in remna tana US rodna sang te Iranin anhol deuh veka wangin US hian atop khoka anchet dan tur rom hanna chu kalpuitan turin anin buat saini ti alang toni hante hetiang hi borokin mun chaudan ani tameka US hian ceasefire agreement hi bo chelowin Iranin nataka hatorna Strait of Hormuz US in blockade takalpui hian Iran rilru asoi nginga in remna tan in phan niama US rotna te anpomani lo chuan in dona hlom takle Middle East pumpui mai baka khovel ramtam tak ngong tu in dona chu lo thengai turangai ani toni hanti Interfax News chuan Iran hian zamna deuh chu anem mi ti thai turin thil thren khat soi chua anaya Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan khovel piantirata Iranin beina atona satber hun chu kan thleng meka tuna hian in remna kan du hlea military mangnilowin diplomacy manga he boina chinfel hi Iran chuan adu tak zatani hati heiba ka hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan kan mi puidu tak tele kan sipai te kan ram te hian
in do na an zong lawa in biak na kan zong zo kani tin asoi non lea Iran hian nimin lampang le nizan thleng khan heng trong kam hi an nei chun zom deuh ranga heiwang hian in biak na hmanga in rem na siam hi an du viawangin alangani hantia heti rual hian Iran media IRN chuan thudang dai an soi ve thunga President Masud Pezeshkian chuan Iran in do na azong lawa chuti rual chuan US hian adu dan da na Tehran hi achai koi kan rem ti don lawa Tehran laka US hian adu thusam dimana siam ringot te Tehran in pek na tura nataka in nor na zongjong te chu lo cham na bulpui hani donani hati hetiang kara hian Russian Foreign Minister Sergei Lavrov le China President Xi Jinping ten Beijing khopuya nimin khan in biak na hanaya in biak na hian Iran in do na chungchang chu thupui lian tak pakhat ania China President Xi Jinping chuan United Nations Organization thunai na authority chu ti lena ti chakthar le anduni ti asaya khovel ram sang sang te tho hona wanga chaknaro pui tak lowom multilateral cooperation chu khovel hian amamoa thilpoi mo ber hania hemi tungding le tur hian Russian yan chuan thaitop kan chua donani hati Beijing khopuya in biak na hanai zon huwa hian Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Iran thlawang ron hawin civil mi tatana uranium ti chak thaina tur kong thrang an dap hi Iranin digna chan vo an nei soi ngin thai mi lo ania hen digna chan vo ti top lailok tumnai mo digna chan vo an nei te ti chiat vek tumna haumani phot chuan Russia chuan khovelin uranium enrichment chungchanga kalphung principle anei jongjong te Iran laka tinghet tur hian engthlop na po Iran hena hian apedonani hati China le Russia hian Iran thlop na chakjok pek antum hetleina hriata heti lai hian President Donald Trump point in remna tana anrot na te Iran in anhol chunjom jelani chuan anthil tum te kaltlang pui atum hleina hriat boka Fox News in an komna trumdanga asoi chuadu ngai mi alo thil te US economy hein do na hian anghong dan tur te asoi chuaka President Trump chuan ramsum le Biden mun thang mek chu in do na hian ati khotlai dona economic growth ta hit lian tak anai dona ma se hun rei lo ta chungin chu siam that ani dona ni hati Fox News in an komna hian President Trump chuan gas man chungchang po asoi langa gas le oil man hi atlan hiam thoi dona nasa takin atlan hiam dona ni US midterm election kan nei ma hian chu thil chu athleng dona nasa takin oil man le gas man te ama zonga in atlan hiam dona ni hati Reuters chuan hetianga President Donald Trump an asoi na chan hi in dona hian athil tum te hlen chuangai nge atuma domestic politics lampanga pressure na tak tok ma sela athil tum chu kaltlang pui atum hetlea midterm election lowom turawanga politics in beina so sang tak om mek lai point Trump chuan chu apoi salutuk tolawa Iran in dona amor bok na turatana US sin atop khoka beipuya thak dan tur rom hanna lowom to sa chu kalpui tlangin chuan economy lampanga ngong lian tak US a anei theidona ma se chu siam thatle thoi ani donani ti asoya heiwang hian Iran in dona hi chuti mai chuan ato parinom lawa Trump hian war gol jongjong te ti hlotlin vek ma chuan top san atum lo ti hetatang hian alang chiang ani hanti heibaka hian President Donald Trump chuan ABC News nena April nisom ni panhia inka hai thuthlung top tur chu angai tuana om vaklawa heibaka hian zona changin inka hai hun chung po sai chungchang chu ngai tu po alangai tu chin ngai lowani ti asoi langbok khovel mit mua thiam lo changjok ni andu lo wangin inka hai thuthlung der thong tak chu zom malani rizela maseni zanlai vela khan Iran chuan vau khan na hanron ti chokta US in Strait of Hormuz sa naval blockade takal pui hi achun zom zelani chuan Strait of Hormuz pialama long ta chu an khoi mai theini ti an sei chokta Iran sipai mun pui khatam al anbiya Central Headquarters Commander Major General Ali Abdullahi chuan Iran sumdong long tele oil tanker long tatana thil him lo US hian asiam sakchun zom zelani chuan Tehran chuan inka hai thuthlung bo chiat na kan ngai dona Persian Gulf te Sea of Oman le Red Sea longchol na mun zongjong ta chu ahim don lawani hati hei hi longjong ten an zom lawani chuan heng muna te hian bungra thiar lu le lak chua Iran chuan arem ti to don lawa anram tui pui poni lo Strait of Hormuz sa US in naval blockade ta siam hi atop san ngal kan phuta chutiang chuan US hian naval blockade thi atop san lawani chuan tuipuya long tam tak te an him don lawa abik takin Strait of Hormuz pialam panga longjong ta chu an him to don lawa
chu tiang chiat na tam tak thlen tur chuan Iran hian du thlan na kan siam lawa ma se US hian athil ti wangin lo thei lawa chu du thlan na chu thlang turin US hian athil ti mangin minnor luyani hati Iran military operational headquarters satanga hevau khan na hanron ti chua hi Iran hian ataka akalpui tak takani chuan inka haina thuthlung ommek hian omzia anei to don lo ani hetiang ani mek lai hian in biak na manga boina chin fel tumin Pakistan chu avir boi hlea The Times of Israel in report tan pek dan chuan Middle East sa boina ti jiom na turle karsari don mai hein do na akal to nuwa US le Iran direct in biak voin hina tana rom manasiam turle in biak na neipui turin Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir chuan Nizan Khan Iran athengani ti an reporta Pakistan Army Chief Asim Munir rual hian Iran nena in biak na nei tur hian Pakistan Interior Minister le Pakistan Security Official Thren khat te antel bokani hanti heti lai hian Middle East tension sang tak ti jiam tumin Pakistan Prime Minister po Middle East lama athok lut vemek boka Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Saudi Arabia athengani ti Nizana Vek Khan report ania Jeddah Airport a Saudi official senior ten lodong sangin Saudi Arabia ramhroi tu tenen Middle East buena chungchang hi ansoi hodon hani Ajas chuan US le Iran te hian indona ti top tumin framework deal chu anboi pui meka in biak thon hi na tana in rem na tana rotna le romana chi sang te pei fel ani trap toni ti US chuan anpuanga mase hetiang kara hian sipai lama malak nai ro chu chun jom manijela the national chuan US aircraft carrier strike group pathum le Indolawng lom tak destroyer somvel zat mai te Strait of Hormuz mu ania inka hai chung hian Middle East sa US chu ain choblut repletwa aircraft carrier battle group pathum tele guided missile destroyer somle US Marine amphibious assault ship pani te anumek toni hanti mase tuipuya sipai ta chet na lampanga mithiam big naval expert te chuan nena chang tak tak tur chuan US hian US 5th fleet chakna zongjong chu amamo mai thaya American Indolawng te hian Iran tuipui kam an nai angai dona mase chu Indolawng te tan hian ahim lo hle dona China siam shore base anti-ship missile attack laka anhim don lawani hanti AFP chuan Indotran ani ma khan China Norinco Defense Company tenen Iran hian contract anlo sign toa he contract noya hian China chuan anti-ship missile hlom tak C series chu hanlo petoa tun thlenga Indona kal toa hian US hian Iran tuipui kam nai vai anlalut ngai lawa atira tangkhan July muna chuan Iran hian US Indolawng te hi thlemlu antum deu ranga mase Iran tuipui kam nai vaya US Indolawng te anlu tani chuan Indolawng te ta na thi na chiat na satak thlen thai tu tur China ko chuak anti-ship missile C series te hi Iran chuan an mangai turangai ani antibok ti chuan heng anti-ship missile te hi US Indolawng te tan lo dan ngai na hamdon lowa radar system ten an man thailo khopan niam tuipui hrula thlok thai tu Russia mania heng anti-ship missile anron ka chua thaina mun ta hi van boro katanga hanti chiat vek thaile thailowa US Indolawng te himna chu ain ngat don ani hanti hetiang ani mek lai hian The Times of Israel chuan IDF Chief of Staff Lieutenant General Ayal Zamir chuan Beitlif area IDF 162nd Division te atlona kan malam hunatana ruamman tam tak chu kapom toa General Staff Forum tenen uluk taka thlir hoin chung ruamman na chu pom ani toa Lebanon le Iran kandin munte thirnon ania Iran le Lebanon indona thar kalpui tura ruamman na thar pom ani toa IDF te in peina chu asang bera highest level readiness da ani toa kan Air Force thlona zongjong te ral thuam pain anin peivek toa target tur zongjong po systema lo tani vek toa chaktaka beipui thak ngal dan tur kan khachiang hleni hati Reuters chuan in dona halo thlen le huna Irana Israel Air Force ten an target tur te chiang takin an maka anchin chevek toni ti IDF chief thusai tang hian ariat thaya heibaka hian strike satlia nilawin IDF chief hian powerful strike tia asoi kharwang hian strike hi ana hle turangayani hantibok IDF chief hian Lebanon chungchang po asoi lang boka Lebanon chimlampang rambung thana Litani River line thenga munom zongjong tachu Hezbollah firfiak polte thana muna achangvek donani hati hetiang debok hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan
Iran Indolawng chun zom le ngai din hmuna kan din mek ta ka wangin chumi tan chuan Israel chu ain buat saya Lebanon nena kanin biak na nena in mil takin Hezbollah firfiak polte po bei chun zom anime kane hate hetiang kara hian Hezbollah ho media almayadin chuan nizan daria tatang khan Israel nen kar khat chunga tana in ka haina chu tranani tin anron puangot maya mase chanchin kan buat sailai thleng hi chuan Israel am hian eng thuma chua anla nei lawa nizan dariat khan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanona in ka haina thleng thai chungchanga security cabinet meeting nizan dariat khan akowani hanti mase hemin huloka hian the Times of Israel chuan Israel sipai pangangot main hliaman tura achan chu Hezbollah firfiak polten Southern Lebanona Israel sipai omek te an bei wangani hanti